Manipur Assembly na bill ahum pass tawkibasi unconstitutional oiba amani haina Nagaland ki Chief Minister T.R. Jeliang na lungaini ki thorom da haikre. Lamdomasigi lungaini kumhaida yumlo naba state ki Chief Minister yahon liba asina aikhoi gi marakta thajanadaba mimang da uthok palaibak thibani haina MLA nongthombam birena phongdokre. Amadi Manipur Public Service Commission की हौजिक सदरिबा eligibility criteria होदो बतारबदी मियाम की अकन में इहो लाकनी हाइना MLA डॉक्टर आई इबोमिना फोंदोखरे हौजिक पाउ शदोन पिजरी Manipur Assembly na bill ahum pass tawkibasi unconstitutional oiba amani haina Nagaland Chief Minister T.R. Jeliang na Ukrul District ki Tangkhul Nagalong ground na pangthokpa lungani ki thorom na haikre. Mahana makata na haikibada Chief Minister Okram Ibobi amadi mahakpu saugatpa Congress MLA singna bill ahum masibu pass tawkiba haibasi yamna laibak thibani phongdoki. Why Manipur government under Ibobi Singh had recently passed 3 bills against the interests of the tribal people of Manipur. It appears to be to consolidate the support of the Bali people in the coming election only. As a political strategy, he may be right in his own way of thinking, but why should Naga legislators in Manipur to continue to support such government is a question lingering in my mind. The 4 MPF legislators had taken the right decision in tendering their resignation in protest against 3 bills. But why have they not pursued or pressurized the Speaker to accept it? Today we call them the resigned MLAs, but the Speaker is yet to accept their resignation. Your sacrifice today will not be in vain. You may lose materially, politically at the moment, but in the long run, you will gain the support and blessing from the people. Mahana makata na haikibada Nagasing yapun masaktam sagana na bahona bada amato oina lemin na bamatam oire Nagasing oiba territorial integrity ama sagat pahay basi hauzik Naga miyam gi khutta leitri Anisian IM amadi Bharat Sarkar ani gi marakta Naga Peace Accord ama sign tawna kiba haibasi Naga punamagna saugat pham thoi haiki ngasigi lungai ni thorom aduda Nagaland Home Minister Y. Peton, Road and Bridges ki Minister V.K. Hoshu, NPF ki MLA Alexander Paul, Nunglung Victor, Samuel Rizom, IG Assam Rifle South ki Major General V.S. Srinivas, United Naga Council ki President Gaidon Kamini Singh Miyoi kya na saruyaki. Nat ki oibezago ise kya su pangthoki. Manipur gi apun bagi saktam thugaina ba hona ba miyam gi mayok ta lerak pa miyoi ama phawba sarkar na yokhaloi haina hangang kendra gi MLA Nongthom Bambiriana phongdokre. Program Coordinating Committee no sinduna MLA RK Anand gi Kwakathil Akham lekai da pangthokiba hauzik leiriba isu sing amasung nawiya pakhang pa kendra gi sakwa thorang gi matang da khanan na thorom da wapamasi MLA na phongdokibani. Thomas da kendra gi worker advisor amadi miyoi kya na saruyaki. MLA N. Biriana Makatana, Manipur Yapur Saktam, Amasung Nasi or Satamasi, Han Ningtau or Ambalusing Basing the Sambiramani, Nasidi Mui Karana, Galup Naiba, Tabak Taonkaya, Chatabana, Purup Marakta, Bab Tanada Batoli. Tampak the lady Bamite Singbu, Communal Oi Hadibasi, Akanabalalung, Oina Chatarapani, Singilamda, Democracy, Wahantok Late, Sakarga Wari, Sanari Balalu Singna, Pona Toratuna, Makuya Yaudra, Tabak Tahundaba, Mute Pau Makugi, Mui, Oina Tagatpana. Mot Kenabakya to Ali. Lamdomasigi Kumai Oriba Lungaini, Torom the Pauba, Yumlonova State Kitchen Minister Yaholi Basina, Aikwagi Marakta, Tazanadaba, Mimang the Utopa Live of Tibani Haki. I don't know, single and not fighting like Tibucarino. Single under democracy, late 3. Single under the Kare, Bamaron Fancy, Moitari, South Payai, South Payai, a single to me. Lalo group. Suspension of operation the Wero, Amadoro, Naiva, and Obus into the Palmer candidate to the Moitari. Assemble Prazana, color the Tagatami, but some of the Manunga, Taras Napunawari. Adunani, Assembly the Adunani, Sarkar,
policy ma program ma tawo matamda leibak si go pun bagi oina yang clear oina sa pangamdri sa masih pot kat phari decision na malam da so hang batawa decision na malam noron da hang batawa punate khara Nauria Pakhang Lakpa Kendra MLA RK Ananna BJP na lusingba NDA Sakar Center da Lakpaga Manipur Thugai na Bathawak Chatharkli Kalup Amagi Apamada Hana Lejarak Papuaribu Thawaidana Prime Minister Amasung BJP gi President na political crime ama Manipur da tamdana Chatharkli State BJP na NPF karamba party nu haiba khangdana saugatpa laibak thibani apun mi saktam kannana lauramba ahal warba rajniti tawribasingna BJP da yawbadagi lot khibasi makoina khong lana thangjilure khalakpani BJP state president na sarkar gi mathakta maral sirbasi mahakna minister oiringeda tawkiba aranbasing puthoraklabadi lotpham leiroi Manipur yon thokadaba mioida sakti piba toksi matik sabalu sing makhansi lising ani 38 ki mikhalda congress na mai paktuna sarkar semgani haiki Nasi yang toilet hasil isoda meaci irang holaga, APCP ki minister meamda people jina tabak kaita biram daba, hari hisab sampai kami ini rego itu, hari hisab sahaja dulu di tampil sahaja, Congress sahaja punya itu bagi, kali APCP itu komen pai itu, tapi pai komen meam arana meam tu so, luar jam tu tak tergisi, ini tu tergisi. Atau aja Congress parti bini dari orang corruption tu ya, si government se lalu bersui, saya tahu ke Aduh, aku ikut bawa asal sewa. Lagi bawa presiden, mari properti yang le, kaya dengan tu le. Aku ikut diktator sewa persamian dan tamse persasu corruption tu sewa. Let us become a free corruption free state. Aduh, dah beli sini dah le piwa. Ngambil tu sini tu himbau, busy semua ni. Tapi tu sini beli dah ngambil tu sini. Manipur Public Service Commission gi Hojik Chanariba eligibility criteria hodo odu batarbadi administration da Manipuri macha ama phawma yawngam laroi state atai da yalhomi singda khudong chaba thamlabasu MPS gi oinadi mapanda gi changsilak pamitop singna state sigi kota munkiba yana leire yalhomi kananaba miyam na kan ba kholau lauringai charak asda anoba eligibility criteria system do odrabadi miyam gi kan ba ho lakpa yai haina MLA Dr. I Ibhomina phogdokre Mamapurada liba mahake quarter the pangtok pa pau gimi phamma mata MLA na handak MPSC na thabak launa na pa pangtok kador exam amada eligibility criteria da India gi citizen punamak thaba yagani haibadagi online da applicant listing taraga marirom form thazilakre phipam masidagi status gi candidate chingna yaning da phongdok puwa pham lakle yumron na ba state chingda yalomi singi akhana ba khudong sa ba pinari Nagaland da sa da Manipur Reserve yalomi da piri mamalon da akhanaba mak piba phawbe chanari thabak phangdabagi awaba mayuk nariba state asida amuk mapangi musing na thabak tawkhrabadi hena luba phibam mayuk nagani maramaduna eligibility criteria si athubada hongdo u natrabadi masi hongdo triba phawba MPSC na makhal amatagi examination chathabiganu samdok pangam loidaba organa UPSC da sinaban aphaba oigani isu asina hena chawthoraktuna paamdaba thodok tholakpa yaba yakibale haiki State asida yellow kan gadabani haidana lady bagi kongjang chathering laiba wathok waring mathak sida another atopo wathok ama pusalang na bagi thawong sin base Manipur Public Service Commission na hantak logo de reprekhasi Manipur Sarkar yam thuna semtoktana masi tahugdaba tarabadi kari tholaka de haibasi tambangam de aduna merek pidagi majau bi horaktana ba asumi potchi tobigano adoga aikoi Manipur Public Service Commission haibase Masina sumai tawdana any citizen of India gi ai citizen of India si masida than ba ya batarabadi masi kaidonani ekoi UPSC da sinagraga UPSC na than bani hanu phagani na ina khali Naga Phurup ki khwadi sawa kumai luingai ni na lakpada Manipur ki governor B Sanmuganathan na Manipur ki miyam maruina naga islinau singda yai proposal piri governor ki proposal asina nunga yai pha punsi amagi da mapuda thawni jaba amasung thagat pagi Nat ki oiba kumai asi ngasidi toan ba phurup kaya yauna pangthok tuna miyam na khangnaraba tourist festival ama ore festival asina tangdu leitaba nungai yai phaba amasung punamak nungsi sanaba adu utli festival asina mepung phudamakta nungai yai phaba purakpa orasanu hari MPSC ki president gakhangam nasu Naga Phurup ki maru marang hunba mahai marong ningthina pana ba ishorda thongni jaba amadi sathok marang kaina puthokna ba kumhai luingani lakpada naga isunau sunu ya proposal pirakli
kumai thorom asina lakpaga iroinana thagadoriba maru marangsing asina mahi marong chumna panba oirasanu amadi aikoi kuding amatu oibigi wakhalda magi aigi khaidana khenaba leitana amadi nungsi chanana hingminaba oirasanu haina ishorgi mafamda thawni jabaga loinana kumai asina shanti leiba saukhat palamdam ama amadi ingna chikna nungsi chanana sahong ahong mapanba iramdam manipur ama purakpa oirasanu hari Motum Lekai Larambi Community Hall MLA RK Imuna Miyam the Kushan Nakre Tormasida Impal Municipal Council Ward number 8 ki Councillor K Tekendro Yunzaw Larambi Committee President M Nilokomol Susabyaki MLA RK Imuna NPF ki MLA Kharana Masagi Kendra ki Sakot Thorangi Thadaba Sanpham Singh Niyom Chumna Season Bagi Mahuta Government Tamaral Sidor Laiba Chumde NSN IM के पीस एकॉर्ड तराम ओई मसदा मणिपुर मियाम ना यत पा पीब लेते अदबु मणिपुर थुगाना बो होनरक लबदी तुमिन यांग दुना लैरोय हाइके फाइनेंशियल मते पांगबदा सोन दिगनु हाबी नागालैंड सौखतपदा नागालैंड कोटी क्या पीरसु नागालैंड दो सोवरेन स्टेट ने मला थोकरसु कंट्री मने पिथोरे लथोकरसु कोइदा कायबा पन लो लेते NSN IM की पुलक कोइ जगह ये हाइकरसु अकायबा अपन बंपल लेते मणिपुर दा अकोई लेबा अग्रीमेंट ना अकोई दा मधुगुंबा सोपदो मयोहन दिगनु हाइतनी Senapati District ki 4000 da Bed Vidyapit Mahilo Singama Sanana Bigdamak Asi Swami Babaram Dev no Urep Yung Tamkre Urep Yung Tamaki Tromatu da BJP Manipur Pradesh ki President Te Sauba Thawaiban Assembly Constituency ki MLA Zoikison Sangmai Assembly Constituency ki MLA Devendra Amadi Bed Vidyapit Trust ki Myo Kyan Saruyaki BJP Manipur Pradesh ki President Te Saubana Matam Kyatigi Miyam na Mangja Duna Lakiba Bed Vidyapit Mahilo Singasi Swami Babaram Dev Masamak Laktuna Urep Yung Tambiramada Tharapa Pondo Pagalwena Hariba Mahilo Sing Asina Hawula Liba Manipur Gina Harul Sing da Kana Bakaya Pirgani Haki MLA Devendrana Bharat ki oina Mushilak Laba Beda Tampam Sing Amohana Hingat Hana Bagi Pandamda Swami Ram Devna Honaduna Manipur da Su Amalingat Pahibasi Apapa Kong Tangni Haki Swami Babaram Devna Beda Hibasing Asidi Scientific Amadi Universal Ore Masida Sunatana Beda Sida Hindu Muslim Signa Sing Bazati Punamak Punlaga Apun Magi Saktam Sagat Minaba Yaba Secular Amasu Wene Haki Tungda Babaram Dev Ka Thoromadu Tilba Miyam Punna Hindu की गिटारी आवा मरु एवं श्लोक सिंह थिमिनकी किसी भी देश में रहते हैं तो उस देश का एक संविधान होता है उसके अनुसार वो देश चलता है जैसे भारत का भी कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे भगवान वेद जैसे किसी देश के लिए उसका एक संविधान होता है सारी सृष्टि के लिए एक संविधान बनाया भगवान ने कि कैसे सब जीवों को व्यवहार करना है आचरण करना है किन नियमों का किन मर्यादाओं का किस लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना है तो जैसे देश का संविधान होता है ऐसे इस पूरी सृष्टि का संविधान जिसमें है वो वेद है रामलाल पाल लिसिंग समापन मरफु नि थोई मैट्रिक एलुमनाई ने सिंदुरंगा सी स्कूल गोजा संगे काय खुनबा मसुंग स्कूल सबु हेना फगन हननबा अखनबा थोरममा के सामथोंग लेब स्कूल सिदा पांगथोखरे स्कूल सिदा ओजा वरंबा लेखिदरब सिंगे मफम दै काय खुमनबा उत्पग लोइना हौजिक हौजिक लेरिब ओजा सिंगदा खुदोल पोट पिदुनै काय खुमनकी स्कूल की प्रिंसिपल इबे चौबिना अफबो ओजा की मना फलकपदा थोरम असिना थगत फोंदोकी एलुमनाई की प्रेसिडेंट ए गुनेश्वर शर्मा हाना ममिंग लेरंबा स्कूल असि हेना फिबम फगन हनबग लोइना हिंगलिबा अमसुंग लेखिदरब ओजा सिंगबो इकाय खुमनबो ओइना थोरमसी पांगथोकपनि हाइके कोई एलुमनी से लिंखत्सबगी अखोगी मरुइबा एनन ऑब्जेक्टिव कोई सही खुदिंगी पुलगा साक्षाबगी नतबा कोई स्कूल से मतमोदा ममिंग याम सलम स्कूल मा ओरमसे ngasi खैतन हाइदरकपसे मासी स्टैंडर्ड से कोई करमाय तौदना अखोइदा खैतन मतेंग पागा हाइपगा यागदगी हाइबगी मतांदा कोई लिंखत्सबनी अदुगा अखोइ ओजासिंगसु अहलोरबा मतमदा अखोइना करी करी मतेंग पांगबा याबगी हाइबी अदुगा ओजासिंगसु खुरुमजबगी एमसु लिंखत की बगी गोल्डन जुबली थोरम गमरी लेना अनि सुबह डिस्ट्रिक्ट लेवल मेगा पेंटिंग कंपटीशन अमंग से थोबाल दा पांगथोखरे एमसु थोबाल डिस्ट्रिक्ट कमिटी न सिंदुना मणिपुर की फेस्टिवल अमसुंग मणिपुर की इंटीग्रिटी हाइब थीम दा पांगथोखिबा कंपटीशन नसदा क्लास 3 दगी 5 क्लास 6 दगी 8 फावगी कालोक अनि थोकी कक्सिंग ब्लॉक की ओइना कक्सिंग जूनियर हाई स्कूल थोबाल ब्लॉक की ओइना थोबाल कॉलेज दा पुन्ना माहिरोई सानिपान लोम न सरयाकी डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट सुशील कुमार ना चांगदमनबा असि माहिरोई सिंदा याउरिबा हाइथोय सिंथोयबा सिंगदु उथोक चननबा पांदम द सिनमनी मसगी फोलना फेब्रुआरी कुलगुमदोयदा पाउसे सिंगी खुथांग दा लाउथोकनि हाकी
एमसुगी गोल्डन जुबली की थ्रोम अमा ओइना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना जनवरी 19 माथोइदा पांगथोकिबा डिस्ट्रिक्ट लेवल मेगा एसे कंपटीशन की फोन लाउथोखरे अहानबा कौन की ओइना निर्मलाबास हाई स्कूल की राजश्री हौबिजमना अहानबा लिटिल फ्लावर स्कूल की लिंदा इरोम अनिसुबा वेल एकेडमी की सोराम साविरीना अहमसुबा ताखरे अनिसुबा कालोकिदा सेंट स्टेफन स्कूल की महरोय खुमुजम सिंथांगमबिना अहानबा इम्फाल वैली एकेडमी की हेमा मसाले मचनुना अनिसुबा अदुगा ब्रिलियंट स्कूल की हाइसनाम आशा चनुना अहमसुबा ताखरे Bakimat amatang mominasi. Kurumjari Shija Manipur Ambulance Service adongi kamdong mating pangsige. Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahemba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Adung karigumba awabasing asi mayungnaba thoklaba maroi marang yamna yawba chunjak chaba mapalda tuina chaba liver da akaiba laklaba natraga liver gi mapangan chontharakpa tarabasu karishu waningai leitre live staff shira fijinabiu adungi awaba punama koknabigi pambaini diabetic na naraba anaba singnasu sizinaba yaraba live staff capsule shu phangbigani live staff syrup amadi live staff capsule naraga laing babudi narjingai da successful hobana hena fai Hanboy no Putokaba, Shanghai Plastic Storage Tank, Sizinabi, Yansinaba Potlam Yaudriba, LLDB Ina Sazava, Shanghai Day, Sizinabi, Fangbigada sizing 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, Amashun 2000 liter. Chahi Taragi Guarantee Galoinana, Henaba Makal Kudingi, Apama Masushin, Fangbigani. Amukana Taram Noksari. Deputy Commissioner Chandil की कुकी सिविल बॉडी सिंगी मरकता भाप तानादब अमा लेरंबादु ADC Chandil की चेयरमैन लुकोसई जौन होनदुना ngarang tenepol da pangthokiba apun mifam amana wakhal taminakre thormaduda DC Chandil Robert Singh Khatrimayum ADC member S Tongpau Mate Kuki Chips Association Chandil की secretary Ngamsei Shontak KSO Chandil की president Domang Hauki Thadau Students Association की president Bum Khongsai Sarukyaki Chairman Kosei Jona, Chandil District Asi, Tuan Tuanba, Purukaya Kundabo Pamni, Purup Sing Asigi, Tuan Tuanba Pamba, Aningma Wakalu Lane, Asuguma Pimasida, Kalsana District Administration Namasung, elected members in the Tabak Toba Hibasi, Singabamani, Punna Pau, Poduk Minaduran, Shi Chanana, Himinaba, Mipum Kudim and the Tabak Dominasi, High Appeal Toki. Nong hek tabaga wangjing tian thama ke ising isaw gi awa hek mayuk nerba sidagi koknaba wangjing dagina kharung pa taba wangjing toril gi khonung kot pa amadi teng gi thabak chathari ba sigi phibam hanagi minister M Hemant Rangasi hathian gana chatuna yangsun kre IFCD Thomal division of Pakaliba Turel kot pa amadi teng gi thabak asi kharung pa tagi kot pa horaki chawrana kilometer tararom sangba turel marilasi put chama pakna kot kani loinana nakal da put yangkhai Pakpa Lambi Legani. Turelasi Kot Pagi Matang, the ex minister M. Hemantana Pundo Kibada. Say Kudingi is singing Saudi Awa Mayuk Navana, Lokaya Mahanba is sing Napikaya Mang Ali Asigumbakaya Asidagi, Nato Nanabalam Domasum Miamga, Manipur Sakaga, Punna, Turel Maril Asikot Pagi Tabakasi Packet Penny, Si Minister Nasu Hiramasdayam, the Lumna Loguna Sakar, Amadi Praza, Punna Tabakasi Packet Penny. Is singing South Lactringi, Mudagi Koknaba Torang Si Packet Penny, Turel Sikot Paluaga, not yet Kilambia Si, Quelas Tana Honagani Hana Puntuki. Another Praza, Torga, I Mosina Camp, Tado, Koto, IFCD department, Paitanaga, was the initiative of Packet. When Nung Zuma Damda, Equigi, Shinjauraga, and Madu Tinganabo, whenever the Tingbasungam de Peshajo him the man. But the Shinchao, the Ngay, Ikamatam, Basida, Hazana, Shinchao, Madam, the section Torang, Yapena, Han and Lahura Gadi, Equigi Sarkari, Peshaji to at the unnecessary expend of Maduri Pandamaru, the Pakali. Lamdomasigi Furup Kayagi Mangtar Liba Lol, Kanana Honavada, Ishagi Lol Ngang, Hanebil, and Batangai for the Hana UNESCO Club, Manipur Joint Secretary Dr. T.S. Chandra Manina Pondokre. Oriental College, the Pangtoki Papa, give me Pamama, the Wapamasi, Mahana Pondokimani. Mepamasida cultural activities are Chiruna, Ishana, Ishagi Lol Ngang, Mahut, Sakot Palul, Singang, Pamnaba, Equagi Lol Sitarak Panihaki.
Dr. T.S. Chandramani isagi lol jokat pahayabasi lol dubu ngangliba miyoy singdugi honazaman matungina lol adu hinganbagi chang lepayay haiki. Lab Savers Manipur ya sopo thudang loromba rimski Professor Nandona ikhang hoduna lai kidabada Lab Savers Manipur na awaba phongdokre. Haujuk makatana thabaki pawlo bisi. Hauzik thabaki paw lobirasi Intelligence Bureau ki personal assistant khara logdori masage sahi kuntret phawi manung da leba class 8 pass torba myoi sina lakleba February tang kun phawi manung da darkhas tharpa yagni hari Indian Air Force ki sport quota oina airman khara logdori masage sahi taratruk tagi kun manga phawi manung da leba 10+2 pass toba sana khonaba hiba myoi sina lakleba February tang kun taruk phawi manung da darkhas tharpa yagni hari Railway Protection Force, Railway Protection Special Force ki nupi constable lisingani hena logdori masagi sei tara truktage kunma fawi manung leba class 10 pass toba myoi singna marks ki tang ama fawi manung da darkhas tharpa yagni SSB ki staff nurse farm assistant amadi head constable punna fam samane phumdoi logdori sei tara nepal ki kuntra fawi manung leba yamdrabada class 10 pass toba myoi singna darkhas tharpa yagni Form pisin bagi aroi pematam February tang kumathoini. Mata tu pali betapa ki pawa segi aku pemarol babu parta lebe job center degi kang bayagini. Nasi ki di oina tapi ki pawa matang nasi lojire makata pawa mu lobinasi. Makata pawa da BJP Kisan Morcha Tamilongi President oiba namkaubi kamaida Jewel of Northeast Gold Award masong Bharat Excellence Award pidun kai khumna kre Tamilongi kai kau khulagi sahi yang khemari shurba namkaubi hauji Herbal Healing Center ma Tamilong District Headquarter da handok tuna miyam gi thabak tauri loinana district asigi khungang kunthra mathoi da su mana masing dagi hidak sungnana ba farm tauri namkaubi kamega ISTV ga akhanna unabada manung hanjina leibam mipum khudimak larik laisu haina ba government na hona haningi larik hairabadi miyam gi sen thungi phibam su phagran mangamgani district asigi manung hanjina leidiba khul singi lomi singi mateng pangna ba hidak sungbaya ba mana masing thabagi thabak pakatli adu kaithel gi khudong saba leitaba government ki oiba mateng phangdabadi gi ariam batari tharba hidak sungbaya ba mana masing singa sei powder amadi thau oina sungdok pa yana ba machine pami haki workshops exam sound pakhle harega every population of the me mayam singbu khang halaga ai gi economy ni makhada maintenance to ngai se ai wakhanda lei Thongkhong Lakshmi Bazar da Thongkhong Lakshmi Nagar Panchayat ki office ama MLA oinam lukhoin hangdokre office asi nauna hangdokpa galona Nagar Panchayat asi gi thau puriba chairperson amasung councillor sing MLA na harau tayam okre councillor Tarama Tholeba Nagar Panchayat asida Trinamool Congress ta yaruklaba councillor tarukna Nagar Panchayat asi parakpada nungaiba phongdokpa galona councillor amasung ward members sing khusamnadna sakwa thorong gi thabak pakhat nam honagani haiki sakwa thorong gi thabak pakhat pada rajniti gi khenaba khak thamloi wangoi kendra bu hiram khuding da chakot Kendra ama ohenaba mahaki market gi lepalai tan honagani lakatori assembly mikal da councillor singa punna chaminaduna amung hanna mai paktuna miyam gi thabak ningthina tawbuda mateng oirgani haki chairperson khallaba sharing aduna miyam hauzik makatana sanabi gi paw lobisi Thakachari ngasigi sanabagi pauda Rani Guiding Liu Women Football Railway na Manipur bu maithiba piduna ahanba Rani Guiding Liu All India Women's Invitation Football Tournament ki winner oikre All India Football Federation amadi All Manipur Football Association gi miyang makhada Zeliarong Sporting Union sinduna tha sige tang mari dagi team tarena group ani thokna khaidoktuna Khumal Lampak Men Stadium da chatharakhiba ahanba Rani Guiding Liu All India Invitation Women Football Tournament ngasi loisinkhre tournament asigi ngasi aroiba numit ki sanakhiba match da Railway na Manipur bu goal ama sinoda maithiba piduna tournament asigi winner oikhibani Railway ki mai pakpagi amata ngairaba goal adu Subha Prabha Rao na match ki nifumanga suba minita sankhi
रेलवे की सानरोय डिपार्निटा डे अमदी मणिपुर की ई बिंदारानी दा सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी लोशनबगी थोरमदा मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम मिनिस्टर फ्रांसिस गाजोकपा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की डिप्यूटी स्पीकर MK प्रेस्यू सिमरे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी विक्टर कैसिंग MLA RK इमो अमदी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट P रघुमनीना थोरम मपुसिंग ओइखी टूर्नामेंट असिगी बेस्ट प्लेयर की मना फंगलबा मणिपुर की ए रोमीदा ट्रॉफी के लोइनना लुपा लिसिंग मंगा बेस्ट डिसिप्लिन टीम उड़ीसादा ट्रॉफी के लोइनना लुपा लिसिंग कुमंगा थोरम मपुसिंग न पीखी विनर और टीम रेलवे दा ट्रॉफी के लोइनना लुपा लाख अनि अमदी रनर्स अप तारब टीम मणिपुर दा ट्रॉफी के लोइनना लुपा लाख अमा थोरम मपुसिंग न खुशिनखी इक्वेस्टरियन असम राइफल्स ने स्पॉन्सर तौरगा मणिपुर इक्वेस्टरियन एसोसिएशन सिंधुना इम्फाल की मपाल कांगजेबुंगदा पोलो टीम 13 की राइडर चामगा 50 सरुक यादुना थासी तांग 13 की चथरखिबा 13 सुबा सेंटिनेल कप अमदी 13 सुबा जूनियर स्टेट लेवल इक्वेस्टरियन चैंपियनशिप की ngasi पांगथोखिबा जूनियर 10 पेगिंग लेंस इंडिविजुअल की फाइनल दा सिंखै हुनबा पोलो क्लब की TS रंजन ना पॉइंट 39 फंगदुना अहानबा पोजीशन लौखरे एक्स पोलो क्लब क्वांखै की RK पुरुष मनीना पॉइंट 13 अमदी ईस्टर्न स्टूडेंट क्लब नोंमैबुंगी M नावबना पॉइंट 9 फंगदुना अनिसुबा अमदी अहुमसुबा ताखरे चार्ली फुटबॉल अखोई क्लब सिंजमई ओइनाम थिंगेल न सिंधुना क्लब असिगी ग्राउंड टीम 12 ग्रुप 3 थोकना खाइदोक्तुना ngasi अहुम सुबह और चार्ली मेमोरियल मेंस ओपन 5-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट हौख्रे हौदोबगी थोरमदा कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल मणिपुर यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर डॉक्टर TS रतन अखोई क्लब सिंगमई ओइनाम थिंगेल की प्रेसिडेंट L अचौ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन L गोदादोरना थोरम मपुसिंग ओइखी ngasi अहोबो नुमिकी सानखिबा मैचता ताफांतोल लौरेमम लेकाई अमदी KYC कैनो यूथ क्लब गोल अमता चनदना ड्रॉ चखरे हयेंग अहानबा मैचता TYDA ताबुंग अमदी मणिपुर स्टूडेंट फेडरेशन MSF का सानगनी अनिसुबा मैचता MSCP क्यांगवई अमदी संगाई फुटबॉल क्लब थांगमैबनगा सानगनी कैसामथोंग फुटबॉल यूथ इंटीग्रेशन क्लब कैसामथोंग मनिंग नोंजम लेकाई न सिंधुना था सिगे तांग निपाल दगी क्लब असिगी ग्राउंड दा टीम 12 ग्रुप मरी खाइदोक्तुना चथरिबा अहानबा YIC अंडर 21 4-a-side मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता UE युमनाम लेकाई मपालना UKCCL ओइनामबु गोल अहुम सिनोदा माइथिबा पीखरे UE युमनाम लेकाई नंबुर मपाल की पापुगी गोल अहुम अदु हेमबना अनि सनखी अतोपा गोल अदुना हेरोजिना सनखी बनी हयेंग अहानबा क्वार्टर फाइनल मैचता NFC सगोनबल अमदी खोरीफाबा नंबोलगा सानगनी अनिसुबा क्वार्टर फाइनल मैचता युम्बु YIC टीम बी रोंगजम लेकाई अमदी ISUDIC हैंगांगा सानगनी मखाताबा सानबी पाव खरग अमु पिजरी सलोंगमदी गुवाहाटी दा पांगथोकलिबा 12 सुबह साउथ एशियन गेम्स की बॉक्सिंग दा सरिता अमदी मेरीकॉम मागी वेट कैटेगरी दा फाइनल चंखरे मेरीकॉम ना फ्लाईवेट कैटेगरी दा बांग्लादेश की सामिनी अख्तर बु माइथिबा पीदुना फाइनल चंगमंगमकी फ्लाईवेट का ये मुकाबला महिलाओं का किशोर Yes, very much, Sanjeev. This is one bout. I'm sure everyone has their eye. बहुत अच्छी उनकी खूबी है. सबसे बड़ी बात अमरुमदा केजी यांखै तरेतगी हुम्फुगी कालुक्ता सरिताना महाकी नेपाल की लंबा रना सरस्वती बु सेमीफाइनल दा माइथिबा पीदुना फाइनल चंगमंगमखरे चिन पर सेट किया. तो यहाँ पर एक उनकी अनुभव की अगर हम बात करें तो वो अनुभव साफ दिखता हुआ उस यूनानिमस डिसीजन L सरिता देवी सभी जजेस द्वारा SS मोइरांग सिंधुना मोइरांग मल्टीपर्पज हायर सेकेंडरी ग्राउंड सथरकिबा केगे प्रीमियर लीग की ngasi सानकिबा रोइबा मैच ता मोइरांग स्टार ना मोइरांग यूनाइटेड पु गोल अमसुनो दा माइथिबा पीदुना विनर ओइबा ngamkhre या हौजुक लोसलकपदा मरोइबा पाव अमुकना पिजरी
Manipur Assembly na bill lahum pass tawkibasi unconstitutional oiba amani haina Nagaland gi Chief Minister T.R. Zeliang na lungani gi thorum da haikre. Lamdam asigi lungani kumaida yumlon naba state ki Chief Minister yahonliba asina aikhogi marakta thajanadaba mimang da uthokpa laibak thibani haina MLA Nongthombam Biriana phongdokre. Amadi Manipur Public Service Commission ki hauzik chanariba eligibility criteria hodo batarabadi miyam yakan ba ihog lakani haina MLA Dr. I Ibomina phongdokre. ISTV ki pawmi yang tabir sing amukan dukungan.